قال جماعة از ان برنامه دحب حكاية زازاكيست عبرتين اشمار بنا ايفون و بنس انسر ما خبردون yani مهم ادبیات ما زرگونه ما زافه زرگونه kültür demek زرگونه veya فرهنگ veya زرگونه word kelimecik ma işkin bişoğun tabii ki her kavm hikayeti nest mesel nest mavun mesela verin ma batı mesela mesela o çıktır ki bun masal o zazaki mesela ma batın hikayeler o şu yani biyo mümkün ki biyo yani zaf hikayeti mavun eni vakı bi yani bir hayal ne ama mesela goni kardeş canlandırma mı Türkiye goni kardeş yani temsil zaten avtiyor misaldon yo hakikat yo hadise tuvazın ina goni ki bir verçimun hatta Kur'an diz mesela ayet verun ve temessele laha beşeren seviye yani Hazreti Meryem yo melaiketisse yo insan misal yo insan temsil yo insan mücacı. Tabii ki hikayet her kavm yani zergune kavm yajnen ra tarih kavm adeti geleneki uçuk yani o adeti tereyinet marifetinet zonayinet çine biyo çi hadise bi çi kadar zonaya biyo ay yajnen ra o hikayet ma en zaf ziyade yo mevat yani dahabire hep çi esmad kemni yani milletun binun ra ma kemni ma ziyad nefse ma kemni yo vate yoz vate verinun vate kelm yani vate deyim yoz vate verinun yani en vate ma zafiye o en vate verinun ma zargune ma muyajne ra ferheng ma muyajne ra bavere ma irtibat ma بالدنيا بالطبيعات بحيوانون بينون بمخلوقات بينون ارتباط ما يو بينون سينما يو بينون فيارنو را ما سيني yani çiqede yo irtibat binatım yani insanın mad biyo şelik mad yani çiçi muhim en piyorun ma hikayetun ra mesela işken yo netice bir yo misal azin ki von yo hikayet zaf veşa ibratana eğer mesela ma ene işken siyaset edildi yani bişukun yo insanın vakti yani ho yo güvendet ama nazon same çine ya ho güvend könü ho yo güvend ho yo هو دماشون يعني هو خدمات اما يريو توي چينو يعني هو شالاگ يونه كاشن شالاگ ها شالاگ يونه هو كاشكن و هو يونه خدمت كن تتابع يعني نتيجه تر چينوست توي چينو اندر ماون گوند مفتي يوم يارك حكايه اترا باشتا بنا يوم مردم شنو ولات يو سردس رجا خفتيون اپی یه مقدار خود پرانون پیاسر من از پران خود امانت کنجرن. بونوله امانت از بر مفتیات. مفتی را ده امین چون چینو پران خود بر مفتیات نون را. صبح چند آش میان خبات کن و یه راشین من از خورشیرت ولاد خوا و شیر امانت خود مفتی را بیر و پران خود بیر و شیر هت مملکت خوا. هم بس ما خود بنه سرمایه نو پیارا و بنه پره مخور نیپیارا شیر من قجون خو اهل عیال خو الاشون ور مفتی بون پره تاویتو من نده اقدا تاوی چینو انکار کن تاوی میارک ضعف قهریون و محزون پریشون یون خونون وریو دیسیا کجا محزون پریشون هو فکرون سکر ان پرون خو سنی مفتی را بیار یعنی چی چاره کجا مراجعه به مفتی yani an merdin pil ve merdin mutmain bu başarı yara daha pil çuçinu mun her şey zazaki mabobaten kalkan vaten her şey sual iston her şey ma sual ker ki ve ne kharip ana mühim ama sual kharip yasa sab sual kharip yasa çünkü her şey evernuma dolap çine dolap mesela cemil buzdolabı mı dolap cemil çine avaksakerden her şey sual kردن و تو نخرب السؤال اگر خرب يسا سبن مفتي خرب يسا سبن اذا فسد العالم فسد العالم يعني يو عالم اگر خرب يسا يو مفتي خرب يسا يو دو خرب يعني يو باجار خرب يعني ده حب يعني شما دقات بكسا بينيد ما بين سربندن حكايون مادر يعني ilham pure yani ilham grote ayet و حدیث و
yani o dini زرگونه ما دینی کلتور ما یعنی tabii میاره کجا پریشون و سر کو اش خوبر گروت یعنی اون دستون خو فکرون خواره اسکر از این پرون حسینی بیره مفتیرا و بازار دیو بازرگان از بنیو تجار بازرگان چینک یانا اوجا اونانا میاره اوجا هو قهریون هو فکریون شنا وری ونا درد بچنو و اون تنش کنه درد میر چاره یعنی دوای درد من نبنا بلکه اون اتر بن دستگیر اتر بن از خانم بازرگانه از خانم تجار ان بازار نامی شریفی است بلکه اتر بن دستگیر باج مرا اون tabii چینک اون پره خم به مفتی هات نرو و مفتی پره ما دست نصر نزون امانتمه انکار کن tabii cinek monana yera demek ki vahar basiret bir yani miyarek zürni kön çünkü miyarek tipi rabelu yani eni mesela zaf psikoloji unem o sarraf insanına vakti ment insanına tipi ra zür kön ya raşfun ay fahmkin yani sarana ve fahmkin o cinek monana par raş yani dertmend ki رنج بردا خبات کرده پره خوب به مفتیات نرو مفتی دست ما پرون سر من از این که یو فند کن من اشن جینک خواهد انقدر یعنی فکرانه اشن مفتیات ترا یو فتوا پرسن اون میارده ما شو تجارت چند آش میو یو سر خبر ترا چینه و حکم مچینو اخوریش کم بزویش نه نیش کم بزویش طب خدمتکار خود عیار کنه خدمتکار رونا انا شنا مفتیات انقدر yani senaryo kana hazır miardeme uzun süre yani zaman dergo miardeme ihtiyacı o az işken khur bizeviş ne işken bizeviş şmazon fıkh ediz eğer yo insan şaş tara haber ne vecese şaş biovin haber tara çina an ziyad yosar cinek işkena tek taraf şur talakhu buas yani yo merci şer'i merci tabi nazar parantez etmeyibun cinek şuna müfti atına müfti selam aleyküm cinek rand bana yani o zengin az miardem yo sara biovin şu ticaret haber tara neveceğin şu ticaret haber tara nevece manazın goniyo merdo kişiyo veşo tevun sa hükümetin az işken bezeviş yani işken bezeviş tabi o ara miri ravuna buna az şey zarra tiyen zarra tekun zarra و pe berid yani o vahar perun o fakir garip pe berid ho gösteri kan o pavan مفتون tabii ki işkana bizeviş evun eğer az bizevişse az kuma bizeviş müftevun maşken pya bizeviş çünkü cine yani hem nasab o hem zonayı o hem zengine o zaten enhiram için sır merdem din diyanet o insan yüzevişiyon miyare ki yon zarra ya işaretuna yok kadar yani yon zarra khayra bun to khayra cinek buna hanım emanet maham müftihat ما پره خود مفتی از من پرون خو بیر. طبعا وقتی نوونا مفتی شرمیان واجوله ما پره مهتنه قربون من طبعا که امانت تو ان تو مال تو ایتانر بی پرون خو بیار. او هاید چیز په نظر خدمتکار جنک په نظر یا نظر بنا خانم مجدون مبد بنا افندی اومه طبعا انک بنا انا جنی باشته کنه گوند میارده موما سفر و خدمتکار میجدون گروتا یا زیک دستمال کنه گوند و غریب از راست پرون خو وز کن گوند باشته کن گوند مفتیز کن گوند اوجا پرسن یعنی بون که اینه ما پره خو گروتا از گوند کن اینه میارده یومو آیا زیک میجدون خو گروتا مفتی تو چنه مفتی مولا ایزن دون از آخی گوند کن گوند مفتیه یعنی چه سبب از گوند کن نظام اسکوتاده یعنی وقتی یوجد یو گره انسان کنده نظام ها سمه چنه یا حکومت خیفتون مقصدی چنو خوشونو انتیا گوند گون خیفتون انه زازون گوند مفتی مکر یعنی ضاف وشه گوند مفتی مکر تی یو گره هیکنسه تزون بلحظه سیاستت یو سری انسان است یعنی میارک
يعني خبات خجاورنا إيش كيش خجاور كون إن دما ملت بكري دما أي دما أي بارتي دما غير قهونا نشين رو سرت برا حياة شون يعني ميري شاي بري شاي دارتي شنو تشمي هو يو شيشة شاي يوندي أوبر أو نون رو حكومات نون رو ویژنی دون وین کردش نه دین اسلام بون سلامت دین ترک الانسان ما لا یعنیه یعنی یو چی انسان یو ارتباطی چینو انسان اگر ای جاورد یعنی سلامت دین دنیا انسان ها انید یعنی ترک ما لا یعنی ون ما لا یعنی او چو میر لازم نو ارتباط مت چینو و یو فایده یه عربون ليس لنا ناقة ولا جمل يعني انقرات نيو داوي ما است دوانه رو دوا ما يعني ناقة و جمل بون نه داوي نره ما نه داوي ما انقرات چينيا ما چرا كوت من انقري يعني انقدا مثلا درموند انقدا وصيتت زازاكي ماون انه گوونده مفتي كن يعني گوونده مفتيا باشخا تو نيو انقدا مثلا زازاكي ماد مسئله يونز ازدون او برنامه ایتیا ما قفلنن یوم یارکیس یعنی کتی خرازاف حس کردن دوش و کتی که گنوپری مرن و میارک کتی خور مراسم برازن جیر مثل برازن تعبیر جاست جیر چلنگ نون رو اون وندن انسانون خیر حسناتی دون یمگی دون خبر گنان آقای دو یو دوش انقدر هو یو گرکیو یعنی دو کهون عادت نوارد یو بدعات نور کتی خور مراسم گرود و خیر حسنات دون وندن جز منده بیته من گوی شکاش کن انچه عادت به نور کتی کر چون مزل ورازن چون ترم ورازن مراسم کن من آقام این کتی که مبیرگ بون بمر یو وصیت کرد هشک یعنی فک فاضل ون کتی وصیتی بن انچه وصیتن کتی سنو وصیت کن بون وصیت کرد هر گشتاری بگه چه وصیت کرد بون کتی که ممروا با تمرازاف حس کن میاشنت بزافیه مال ملک بزافو من میاشنون الخدمت که من محافظه که تو واش خیر مبکرسه ان آقا دوی ماو گلون گیدونیه مسافری زافو رایونی اس ینشین مسافری ینشین او یو ده میاشنون بربد آقا و آقا به نوم دوی ماوا او گلون گیدون خور مسافرون خور خدمت بکر سراب ببرن و اکرام بکرن یعنی سفره آقا تم هورا کرده و تیز خیر مبکرتم مرا حس کن آقا وقتی انك باشتري كن او كان فك لون لسن ون دواشين الله رحمه خو بكر مرحوم هن واتنسا يعني يوم منفعت الناس انسر يعني منفعت رده كتيكيز خرابيز كن مرحوم وما ان زون حقيقة ilişki ماد شالكد ما بينين سميدو منفعتا رده انسان یو انسانو یو چی حق نکو یا مقام حق نکو یا اون نزاکت حق نکو اون مدح حق نکو ای کن که یا منفعت قجوک یعنی یا انسانو هیچ یا دگری یا قیمتی قدری چینو اما بین یعنی سمدیو پرونیا سمدیو منفعت سمدیو گوریا یکن یعنی و هر قدر گرون یعنی سنی کتک به مرحوم سا اوقده إنسكين قيمتين قدر قرون أو منفعات يعني بوتيكسكن مرحوم أنا ما أقدر بظن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته